سپاس گرفت خیراتن سرچاوا اجه بجان و دل سپاسیوت کم او برنامه نوها صابی رنگی و نیجن کرنا دیرو که بو مستقبل و جیل گل کرد و خلکی دی بزاند که دو چند سالا ده چه بو و چه قومیه که هم واتش تا پی رابین راستی و ارککی پیروزه ارککی میجویه ارککی کردایتیه اون گل بخیراتن سرچاوا کشتی 14 نه 1956 اصل گنده کوکیت عائله کی جوتیار بیعرد حاتم دنیای تكفت آلة تركيا جندي ما جندك السنوريا قالك براوي الفيرخين براوي الفيرخين دول نخو كوكي دو جندن برانبر يكترن سر او ديرة او جند آواه يزل يجيك فقط عندنا بس هر يعني ماكي عشيرة السندي تقريبا سي جند كبنا ويرخي سنوري ملي تركا بس دي جندين ما هميجيك از بارم شش يان حفت كاس براك الويرخي براك الفيرخي جيا دروجن اودي داجيك احتمال عندك شو قالك جيك اما بابا منو مامي مرنيجي بيك دون حسن يعني ظروف الوسع سلبي ملتي دهاتينا كالمرو بحث كده ظلم وزور داريا هر دو الرجيم يا عراق جيكو يا ملي تركا جيك سلبي يهودي جهان ديوي راضي بارك بابا مرنا مامي من حسيابي مامي مش بالي بابا ممري خدا كربو بين حسيابي سرهاتي اودين بي ملتي جالك يعني تبي هاتي ما دنيا ليو جندي ومسرب عشرة سنديانين عائلة يعني بجن ناف على جندي ما عسلي برزيرة بس شوينا ليو جندي فاجيانا وشولي فلاحتي كرنا وعردج عردي غير عشيرة بونا عردي ما بوا بس لدي جيانا يعني عندك عسكري تركي عندك عراقي كتير ویجا واگندا دست پیک جیان آخوا مکتب سرطایی جمنالوده خواندی زبان ترکی تد بیرامن که هم چوی نمدرسه هم 67 بچیگون نهوج بیرامن الرقمه که چند بو هم 67 بچیگون بو صفات دوی 6 کس ناجح بود چون بر زبان ترکی ندزانین کسی زمان ندزانی بو صفات سیه هم 2 کس چوین یعنی ظروفه که ولی واسه شورش دادزانی کلشیستوی که دست شورش هاته کردن شری هاته کردن العراق کردستان باشور گنده مهات سلطان دور نخیه من العراقی هم دیسا لوی رخی جوی وقت الوی رخی چون لوی رخی هوسا مرحله حتی بیانه ازای آداری جار لوی رخی جار لوی رخی فانگاف بان لوی رخی آن لوی رخی هوسا جیانا ما شو يعني بخوا سالين شيستا ده وقت شورش الدست بكيري باب منيكاش سجني در كاتبو ليش بهند همان بتر الوير رخي سات كنين وجات في مرحلة لما مكتبة سرطان تركي خواند وشون مبرر فقاطي ذكر عيني وقت شو مدرسة ايفارياجك درس رخ ملاي درس ديني ما تخواندن مرحلة كي وصل هم في يهودي بفقاطيجك ملقالك جندا فقاطي واكري حتى بيان الضياء داري بشتي بيان الضياء داري شو بيم معهدي امام خطيبي مناقشه السياسي دجوار تشيبو يتر معهد مناشات توان بكم اصحاتم المردين متخاند وقريام زاخو مدس بكر سيدة ملا اسماعيل امام خطيبي زاخو بي معهد الودي ودس بكر اما بجد جیانا من سیاسی شده دست پید کرد شستون بدی بیانه آزده آداره چنده که بو ما اندام لپارتی یعنی لوی رخی ملی ترکیه ما خلیه که حزبی هاو و دوی حینی راجع که گنده ما حدودی بی و بابی مجی گلک تکلی سیاست مدار بو و بخانه سیاست مدار بس گل تکلی سیاست مدار بی وک سیده صالح و وک اوانا دوستاتی گلوانا گلک هبو به هندی گلک میوان بو مدهاتن بارها بترج شوانا سیاست مدارن روش آوا و ین باکور دوی جیانا خدا گلک شما مناس کرد سال 72 از بو ما پیشمرگه من دفش خیلی بردم ما پیشمرگه بطالیون یک های زهل گرد و هر دوی ساله ده
ازمات سیاسی گلب سر و هاتن والله زاروکیان پتر کل گنده کوکیت درواز بود بس پتر یعنی وکی حوال سیاسی یعنی انگل دوری حقیقتیه پتر هست کرداتی دویده ده خورفتر بود یعنی بابم سال شسته ده سجنامی سلده بود اصلا مسئله پارتی و اندامی حزبی و اونی ها بگیرتنش بری شستویه که یعنی هست کرداتی ناف عائله من ده گلش میجده دست بکری بتكلي ها قالك سياسة المدان نافدار مثلا سيدة صالح قال له سيبوامي صالح يوسفي ملا محمد بالوي يك سياسة المدان كردستان تركيا بود و سه سال عمر خوده که يعني بجداري قالك تشتادا كري بو و كرد پرورة كي باش بو وقالك جا كدبر بيلين غزب و جماعتيجك بس سه سال عمر خوده که لزاخو اوانا جد شوانا ده طبعا حزب وقتی پیدا بوی الزاخو چند کسا تیک هبون وکی بیجم خلق ناس کر اوانا که کرد پرورن که پارتی نه یعنی خلق الدوله وادر واسطه مثلا نزیکی ما شمیان پتر عبدالرحمن دینو بی علي هالو بی عبدالکریم حامد بی افناب عشیره سندیان یعنی وکی کساتی یعنی روی زمانی ده بعد سالين دست بيكو شيستادا كحركة دست بيك لزاخو و أبين دي ترجك مثلا هنجي دوي حينيرا حزب شيوعي المنطقة زاخو قوات بو أزبار من قندي ما كاس شيوعي لنبو إيكابو فقير أو يعني ولكن مالوي داري خصش قندي مهم دكتور أذا ورچرخانك حركة كردي ده خاصة بيان زياداري ورچرخانك خراب بود قناعتامه شبرچ چونکه هنگی بایزانی مثلا باکور کردستانی دو حزب سرکی هبون باکور کردستان دو حزب سرکی هبون الروش آواج دو حزب هبون باشور حزبك هبو بس دو سه بوچون بود دو سه بوچون شکل جدا ناف حزب ده هبون الروش هلات جک بزاوا حزب ديمقراط مابي بس جهشت مرحله كبيانيه زي اداري دا يعني خلق قالك يعني كتن يعني كيف خاشيه كسر خاشيه يعني بسركتني اوین دیتر اوین که باری به تشتی نبوم ویر دیچت چنگیش بری هنگی خلکت گوت مثلا که شورش کوبا چه واسر کرد ویتنام چلیات نکیده چلیات حرکت این جبون اوی اف آخفنت کد انسان بینم انسان مکروه گوت معناهن یعنی اف خطا هر راسته اوی خطا بیانه ازای داره بدز وینا بی سببک و بو مرحله کی باشد بو لیدان حرکت کردی خاصتا اوین میول چپ مثلا هر دو حزبین پارتی دموکراتی کردستان و پارتی دموکراتی کردستان ترکیه قیاده هر دو کل نافچو جاب پیلان ترکابن آن دستیسه طبعا اوان تنفیذ الفیده بود او حزبك مثلا قياده بارتي دموكراتي كردستان قياده سعيد الچين بو سعيد الچين و محمد طالاتي و لطيف گنجي كت ريا روشاورا در بازي زاخو بين زاخو هاتن گرتني لفيد الدوشاشي هاتن شهيد كرن و پشتی هنگی اوا وی آفت سروی بده گلک تشتی طاری وی ماین چون از گلک شوانا ناست کم نها ادبار لطفی باقسی استا ساخه لطفی باقسی بی صورو بی رئیس بلدیه لجوه دیمایی که شهید نجم الدین بیوک قیابی مجموعه ما بین پشتی شهید کرنا دکتر شوان و چکو بریسکو اولویده هر سی که دیتر اول تنفیذ کردن وقتی تنفیذ کردن او بخواجه کردید با کربون بس پیشمرگه بون دفع از حد خوش هوی و یک موای نقل ببونه دف دکتر شوان عمدن یعنی و دیسه هات بینه با او هر دو مروفا مثلا سعید الچیناوی تنفیذ کردن چونکه ایکش وانا او محمد مالا فارو که چاوی بی که خالت آمنه آیلی مدزانه يعني معلومات مقلق از دیو چون يعني بزانم کی امر دایا و بکوشن بس داخل من نگهشتین چه حلقه واسا ملموس ام بيجي مجموعات بون وقالش وانا خلقي باكور بون ما نرازمين خد ديار كر يعني سب دكتور شوانو وجرتن قلتن اواي كوشتين وك ام بزانين جبي بيجين رخ دكتور شوانو وهاد بين جرتني
هر لجنه محليه زاخو هاتبین گرتن دست سر کردن حتی هندکات گفت یعنی هندک آبونه و تشت و پاره هاری کاری جینا بود او هاری کاری جه هاتون هم دا کردن ایتر کی گریبت میتا ترکیه مشرف بود سر یعنی اشراف سرد کرد چنگه حتی برنا سجن رایات وقتی السجنی وجک حتی میتنهات تشخیص نکردی اوه سعید قرمزی توبراق ناوی دکتر شیوانی حقیقی سعید قرمزی توبراق هفتو توی اولوی پاشی تنفیز کن سال هفتو سی تنفیز کردن قدر که مات حبسی ده او چکو بریسکو هر سلوی داری اعدام کردن و اوین دیترجه که اوین کرن مثلا لطفی باکسی بکره شیخابی ادی عمر چتین کره آغابی صورو بابی آغابی لجی اوانا درویش سعدو نهیلان بینه کشتنی چنگه شخوات ترسا بس اوی دیتر اولا ایکی درسمی بی ایکی بینگولی بی ایکی درهنی بی بشکی دیر بیش به منطقه مروف مسقف بون و امر یعنی او تشتری خاصی ترکا خاصی تنفیذ بون یواجه خاصی تنفیذ بون و مسألة قلت خالكي في جديعات ذكرن قلت دكتور شيفان مقدمة استخبارات تركيا عين في اسلوبي وكان زين دكتور شيفان نا عسكري كده ونا شو عسكري ونا بوا مقدم ونا استخبارات دبو دكتور شيفان روجه هي بس انسان كي تشبو يعني بو شنو تشبو يعني بو روزگارا قال كردستان اگر شيفان ما با سال 72 حتى 73 شورش دل كردستان بو كردس بگید يعني نيتا شورش بي بالفعل وقت چون بگیرن شيفان نلهره بول باکور بي حاضر خود کردن یعنی بو شورش ما آجاب یعنی سالا تصفیه حرکات کردی میول چپ چون نه ما وتنی بو او همیش ناف برن والعين كردستان لا روشالات شك سليمان معيني وعبيدة احمد كريم وملا اباله وانا اوش هم يقول لك عين يريد اوش تنفيذ كردن ابن روشافا مان روشافا ببین دو حزب يمين ويسار بون اینان هلا نکشتن بس انقلاب کردن کردن کابراک اینا کردن سکرتیر بوا گفتن همی تعاوب کن اوجه نشه کسی دی نکرد حتی الآوه درباز بین سه حزب و بین چهار حزب یتر پارچه روشاواج بین منبع حزب ام روجا اول نبیم روجا اول بس بلکه بشتی شش هیوا ما تقول حكمة العراق يعني مناورة كت ما تزانيجه بس تا بيجي كي حاجته قد بيت وخاين بوي مثلا امامه يعني اب خلكي ديتر وصا جيش ببون يتر تنات شو مناقشه كان بكي يعني جهاش بين راضي مثلا وقت او والفاني ايراني كين والفاني باكور كين ملقان هندك حواله شلون مناقشه كن يعني شو عرفتش توصل شد بت وقال عندها بيجي جماعات مؤيدين مال موطورا اني بعثيانا او مفاوضات القى الحكومه العراقيه بي او خلكي تب اتهام بندي بذكر يعني جانك تشتكي سير هاتا غوري بس جانك بشتينجي يعني او تشتكي تركر حياته هذا نعتكر يتر بشتينجي نهيلن يك خلكي باكور دربازي كردستان عراقي حتى انجي خلق قلت هاتو شو يعني بقى شاغي خلق هات بخوا كسب هذا كده انت تشتكي كده هاتو شو البرد جاوه ما خلقی کردستان ترکیه گردن تسلیم کردن تسلیمی ترکا کردن سر حدودی نه ایلان داخل بودن عین ما هفتی و دو بی هفتی و سی بی و ده هفتی و سی بی وقت عزت عثمان آقا و حسنی ممو و الگل حاجی علی کلمه هر سری برای جامعه خلقی گنده وحسد بون هادون في رخي وجبي يجي بلقي 1000 جرات بون عثمان قاضي مسؤول الجامعه اللي هاد قرتن تسليمي على قول الظروف فكر يعني او هر الويدي داس بيكي او الويدري او ديكرن يعني مرحله وصل داس بيكر يعني بزافا كرديش غير فيتشتين نمينت او بو صالح هذا اوجك حتى جهشت صاله حفتي وشاري كشهري داس بيكر حفتي وشاري طبعا ايش بالي حفتي وشاري ام قدرك الرافين ام شون باكور ام نزيكي شيستو حفت بيشمركي هابي ملحمه پالوی محمد پالوی یعنی که وکی سرکیشی ما بو کتن دعایت اگو امنیت یعنی تکمیل کردن آریا شهیدانی دکتر شیوان و سعید الچینوان بین اوا گفت اوانا جماعت مال موتورن و هاتیم باور که من نوه مال موتور گله نمی بو
او عشیره همین مرة کرن مهم بجا ریا حزبا هر ریا حزبا پارتی يعني پارتی مقاط جماعات شرفتين الچي وهاد نوچون چي بين او بي درويش سعدو كرنا سكرتيري بارتي كإنسان كي مجبور بي او منفذ سعيد الچين بصمامي اللي هبو او كرنا سكرتيري بارتي و اوا كوشنا دكتور شيفانج بودان امضا كرن بينش كسا امضا كرن چهارش ناسد كن درويش سعدو اولی مال عماد الدين قردلي شاعر بو اولی مال عارف ساخن هو جبين هو جهاد السلام دايلره وحسين مديادي هبو ايك ديتر بو اسوي ديتر اس نظام ايكي بو ايك طالاتي بو ودي انه صنوعيه مروف بيجد بس هنجي بس هنجي قالك زحمات بيتو تقبلها في تشتبك شنكي هما مجموعة ام ماين ام نهاتين نتسلموا بين نوابين يعني ما رفض اش بطالكر المليها عندك خلكي وكر ام در بازي تشاين كردستان تركيا بونو باشي المنطقة الجزيرة بترجيوين يعني ما او رفض في تشتي كر مزانيجي بس افا جهشت بي حدا كي قيادة حركة كردي او هندا كتبت بن باري جدار فدا شو تأثيره ناف سر نمابو جدار فدا وكي الدينامو كي بلاكي تبي قولو بتبي بردي تبي تباميني جهشت بي حدي ام چنگی وقت پیشمرگات یا ما هم حمایه بارزانی بود حمایه چنگی حمایه خواب خواه بود وجه امجا حمایه وابین چنگی اوجه جبره چم حمایه وابین ام وقتی خودم عسکری ما وقتی قنبلاف من مصابان اودی بون ام نابه چیه او ریال نیوا حاج عمران و خلانه ده ام الویدی بون امش بری حماوی جهش نیوده حماوی چه دسلانی نکر و تاریخ چه دسلانی جواب چه نبی هندک شهر و مروی هاتی کرن جماعت ما کرن یعنی خاصه سلیمان زیلوی دی بو و زی هواج گاد نپیش ایردی زال گرد گشت دی جایتر هم نیزی خواه کرین ایک دو چهار سه یکی اما نیزی کی مالاوی بی نیزی مالا مصطفی بی قالك يعني بيجم شوراش نظام شوابي نه شو وضع شوراش بيبان بي شخصك بو خلاص تشتاق بقى انا وباور بك استشاره جب كسي نذكر چونكي وقت هفتي وچهار هفتي وپنج قلت على اساس وقت هادنا اشرار مروان بو ناف اودي حكومة العراق الركيبيان شر راوستين قلتنا ايران هم راوستين انا يعني قلنا نراوس طبعا بيجا بشتي يودعات كي ابا ادريس هو كي مال مصطفى هاج النبي بشتي مال مصطفى ما محتاج بادريس ما يتبجا مسعود ايران فيش يعني ابابو يعني خلت يا الويدري ناخي مال مصطفى جهاجي ودريس جهاجي هم يا جهاجي هاتنا 10 مرة وزير كي مصري بو هاتا ابو على اساس حيوان هذا حفتي وشاري في شر راستينت واحتمال هندك وقت بيان قصدي داري هندك تشتري بينها كان بس هو استشاره في ايران كده ايران قلنا كده وايران شو اول كومبينال اسطنبولات كده انجي اودي بي عباس علي خط على البلبي وزير خارجيه وبيه تركان نظام كيبو بس همي هاد كده بن اشراف نجم الدين اربقان ده حزب السلامات كلاوسيوني قال حكومته اجوين
اوی عراق و ایران و اتفاق برن جزایر و شوید دست بکر از نشون بس اوه حازم ساخه سيدة صالح شو قلت مالا مصطفى قلت وتشتكي وصوت كن بيان لفينا كي بكين هذا يتشغل كي بومات كولا قلت سيدة خذي كريمة وخذي كريمة خذي سيدة صالح قناعتها من باقشترين قايد بدنا في حركة ده نف حركة رايدو لده مرو وكي خوانويست مرو وكي بهمي تشت بهمي بس يعني ملت مرو وكي نشتبان پرور ولا باريس بو و تشیا همین تشکی قربانی ملت خواب کرد حتی خواجک و تالی را بری تجربه شد گو خلکی هرم بخالطی نکه میگرد شاهد بیاین سیده صالح حتی خواب ند کرد گفت ام ناگینج حدا وضع ما خراب بو شوراش دستی ما در کرد و خلاص حیوان نهی حبتی و چاری باید جمهر لیسا ام منطقه دولار قیبین حالا سلیمانی حاجی بدریا امر باتالیون مابی جاره که هو ساعم 5-6 پیشمرگرده و بین گو از هند آخونا بیشم و خبر گوتون گو حاجی وی آخونا شرف دریقم گوتی بوچی گوت عبد شورا شماده تک شد وکی شیخ سعید وکی قاضی محمد وکی واده تک شد مجی گوتی بوچی گو بوچی مایی ویتا چه زانن مجی آخونا گلیجی کرد گو مایی ویتا چه زانن و شوراش یک جبهه عسکری نشکست يعني وقت هنجي جبهه ام هادين نقل زاخو ببين اجازه بين قلت حكومه المنطقه زاخو او ديك بشتا برسمي ما سنگر لدان وقت جاب ما هاد قلت جبهه رو بردن همه کس که یارو چه جبهه پیشمرگه نشکست هم بازن کومبینا چون گل شاه آخافتین و معنویات جیبن و مثلا دکتر محمود او تشتهمی نویسی که وقتی چون دف شاه و چه گوت یا شاه چه کرینه و شاه چه گوت یا و پشتی هاتین کومبینه کنیم برگردن على اساس شر پارتیزانی بکن سپیدی رابین گفت وانا هر مکتب سیاسی بسوچن و یعنی بی او برگرد و اجبت ها کرد اوید او دانه بردلی ها گو ایران و عراق هر دلی کمن هم دی پاش زفرین و ازانی وقتی اجبتال چه بو تسلیمه بو در بازی با کور بو چون خواست دادن او گنده مبخواه گنده کوکیتل مالا مامی خواه بیم خلق سلاحي وخافوا من سلاحي اللي تريز بحيدا كرن من بونا يما بينا دو سلاح ما دو سلاح جابونا هيك غدارة جابوا برنامج ما هبوا كامل شوني بيدري واودي حاضري وخاد كذا ما هل اميد بشوراش هبي بس في وقتي بترل باكور ما تقول شيء حفتي بيجي بشتي عجبة طالع ما اقول احتمال الباكور تشتك هبل چنگي حكم بيشتا جبني جالك سياسة مدارين كرد باكوري وين روشافا ناسبين ريا مال يا بابي خو ملقى وهابي سلامك نجبدين بقيا وكي محمد علي جناش فايق بوجاق خلكين جي بالي مهابون وابن روشافا عثمان صبري بي حميدي حاجي دوري بي رحمتي جگر خوين بي عصمت سيدا بي اف انسان هنا همي او بين يه هاتين مالامه ومناصد كلنا او دي بين ولی کلیکی 6 او درواز بین از بارم 3-6 گهشتن باشور کردستانی شبا 3 سرچاری بود دربازی باشور بون کل درباز بینه المنطقه سرخابیری دو دابش بون سر 4 مفرزه هر منطقه که مفرزه اک بشته هر یکیش عقیبه بی هندک بلاوک تیده بون یعنی وکی مفرزین چکدار بس بو اعلام شورش یعنی نکوش بو شری اون مفرزه ما وکی گله کم هر مفرزه بو منطقه آمدی بو دو که بو منزا خوانا چو بو اول هره دو مفرزه گهشتن ایک مفرزه هاتی بو في منطقه هنيا برجيني الزفرين ايك ما بالبرجيني جماعه القياده مؤقته مسافر وابين دليدان سيجي شهيد بون ايشونو جبار بو جبار عبد الغني بي وافين ديتر تشارل قال عبد الرحمن شنقالي شويه درباز بون محاولة كان بيواندي بسوري فبكن ريبالي خيانة الواكر ريا جعفر بيسفكي
تسلیم حکومت عراقی کردن عراق يجيك اعدام كده 76 او عبد الرحمن وحسين او جهاش العراقي اعدام كده مفرزين ديتر مفرزا شهيد ابراهيم عزو بو جنده كي هاتبو جنده كاولوكا على صبيت ويدي خلت شبونا النيروه فروافين ديناوين بروا خلكي جندي بيجو اويديتر خلوا دابين سفروافين دا جرتبون امريكا يدا مؤقته خلكي جندي قوي بون بس سرب واقع بين خاصة يبي تنفيذ الرابيش هميا بتر محمد عبدو ميسو عبدو برايك بون اودي بون روبوسكي بون اودي تجي تهيلو الرجوع وبيجي بون اف هادو ما فرازين ديتر شون ابراهيم عزوه بقرن شون عيني قند رابين فرابين دانواج دروي قند يا فاتشينجي قالك قند سافران دخل ندن هفدك هزبون جدروي قندي كمينك دينا بوجهها كي قالك اودي الناف قند بيجه نيزيكي بيجه نيفا بيجه وربوس كده اوفيتن وانا تسليم ببن اواجك ايك شوان ايك دوكا شاركر ايك شوان جهات كشتني ناوي حاجي بي يلقى القياده مؤقته وفين يقدو هوالي واجه هادون كشتني يديته تسليم بود تسليم بود همي برنش كفتا باوي رمي كرن شيء سعيد انو ساخه ما بن جنازه ده بشتي 4 سال مازاني ساخه يعني انه او ساخه شيء سعيد معبود بن جنازه ده ايبو مقوتيا بشتي جتيت خوري على اساس نشاوي بشت نزيك حدودي الويدري دو هيفا جندرمي تركا صميني بوافيتين قلت كاد خوخ درباز بدي رخيبه من تبي قانونيا ام نشي بملي عراق تبينين ايش نتشا بشت باشي ايكي هدريشي هاد بي بو خا تجارت ديت برد مولا خدا 4 سال خدان كر حتى بينوي ساغين بينوي كلمه گرت بيجي ساخ كرن وصل قياده مؤقت شو بيجي بكوشن دا جريمه خب تمامي وشيرن بس خداني مال باراس این سالا 81 بیاد بشیم نیکه هات اودی نیکه زفراندن سوریه بر سعید ساخانه هاش هذا هيك شو يعني مفرزه اما مفرزه هو سعودي بون ابراهيم عزوه او سجني لابون او مجموعه حفظ كذبون ايك جيت بجم يعني ايك جيت نافوده خاين ببو او رابين وقت برنا دارا محاولة رفي كرن سلاقه وخلف روزگار بون شيء سلاقه خلف ساخن وخلف وابير نو اندام اللقا فورتيا ساخه منه بدين عادل ميراني او هادو ام الجزيره بين جهاشنا الجزيره قلت لما دوي هاتين ام تشوين ما هادو برن درباز سوريا كرن منو رحمتي مال حاجي ما درباز كرن وغير رجوج القال حدود يجي الشرشي والقال الجندرمو حتى ما درباز كرين ام زفرين تشتكي ابراهيم عزوه بزانين قلت ابراهيم عزوه شهيد بو ويدي وقت رافين جاوي هاتي كشتني شهيد بو اما حرس غدرك حرس يجي اينا بنت سلاقه وانا دو حرس من غدري وجهستان دبون بس قوات گندا ما گندا لاكون ببين مهم اف 4 شهيد ببون بس اوی دیتر اوی خواهین ما بو پاشی ریکرن ناف بنده من ما حاضری خواد کرد بو مبرزین دوی تجاره دیتر و بی قیاده که نوشیروان تایوانه هده دست قوات دیتر هات کردن او قواتش گلک الغام کری بو گلک خلقی قیاده موقته خلقی که واسه بو دان ریبریه بو مکن صدق دارك دي مليون تفاجئ 10 دقائق شو خاص بعد زي فرو خوفه دوتشو يعني خلقي وصل شابو حتى ام جهاشتين جه مسيره كان ماشيون شابو ويدري شش ضابط القلب افسر ان كابن يشو شهيد ملازم سيد كريم بو شهيد حسن خوشناو بو شهيد جمال بنابو او ضابط بو عبد الله حقيب خوشناو بيجون صاخه ملازم فؤاد چلبی نو فريق فؤاد چلبی ساخه شو انا بو
ام يعني هاتن وجه هر يكش ما هندك شمال قال ايك ضابطك شوانا هر ايش ما بين بشكل اودي قال ايك شوانا بد ومجموعه بيشمركاك ام قال فؤاد بي فؤاد شلبي مع اول هاتن ام قال ملازم حسن هاتن ملازم حسن دار باسكر ومره كده منطقه قويه وخلكي معي وكون بكت ده هميل منطقه سر حدود السلب بجين يكتر ام قال ملازم فؤاد وملازم جمال ام بيك بدار باز بين ام دربازی ما ام گهشت اینجا خواه چون ام دو کسی شارزای باشه قلبین از رحمتی مال حاجی بون ام گهشت سلب او عردی ما احتمال سرکری مثلا بین ویدی کون ببین اسم الدین الویدی بو اسم الدین ویر رو چوبی تسلیم ببو او چوبی تسلیم عراقی ببو يتر او هندك دي ترجك القل كاغنا شيروان هو بين مجموعة بين شاف سلاح ياخذها تشون يعني تشون نوف قيادة مؤقتة وانا أبين بهديني از بوارم 21 كاس مهم شوي قوة أهمية يدي في جماعات يدي في خلق منطقة صورة بين وانا شاجي ضابط بين دو سي كادري تجربي مثلا في سامان قرمياني بي شهيد خسرو بي روف بي عادل شكر بين هو ساقة قورون انه عادل يعني بيشمركة كامل مجموعة بين شهيد مرسل بي او مجموعة عندها همينوين بيرامن بس مهم مزاني يعني بيلانك قالك خرابة دي افقواتها مش نافشت